O te fia folo fa fatalo fatu le vanga o le fiafi lau fa baua Samoa. E le aso lona se fulu ma le iva le nei o le masina lona ono le nei tausanga lua felua se fulu. Ma le lima ia ma lo Samoa le atu pele le loto pele le nganga. O pine fa mau le pele o to. Te titi le ver matu ta vale lungo le awar tele le tau pisi le tuli tuli mainga. You know telo taimi wa kipi mako tinas io ia manisho vala udia pito itau ala vala le fo mantu mai sei feilo ai mare tu ula tu ye nei ma fans ma ai le ma fai ona tau ma fai la ia e fa tau no ulta tu por kala me moro longo puede ilo tu pa ia malo tu ma maru le o ma doi lo vanua o LA por pito o LA le mele le ve vesi so ko ile kelio o le au vaenga fo i e feto ai ma te inga a le Prestinia Trump. Ai ono matou sefe. Ki ufa ko ko poli. O le matou te sefe. Ya o le hotel fo le matou te e olo malu pui le le. Ya se tasi vo tama fa na o le tatu o te no se taimi matou wa fo fa te ia nei sa marianga le. Peitai ya ile aga le o le tu o te fifia fa tu lima mo wo fo lo fatu. Tongi pa tau le avele ulun tau tongi ya tua le lo fo le tua. Awa sa tau mate le ete pe matou te aulia pe te aulia fo ile nei aso ai faftai po to tua polima ia o te ta fo tua fo to ila yo po vai pe o po masania ile to o furi fo va o mala ia le walo alo ro tatou pau va o manu wa le lofa ma tau mo muli ro tatou mate se langi ia o te fie fa ilo atu a to fo le matou va o le ma ngai ma ko malanga ngi o matua mo fa solo atoi mersunga loia e wala nga foi amato foi ya nyusila ya nga mafa akau pepe ya le mari atau tas ya le lo naso ya o matua mo tai ya malanga de ele se alo ya fatalo fa lo songa de loia mana ya lo fa solo ya me se fo lo songa godfather au le mai o lo alo ale nei vanga de fiafi ma lo se fo mo malanga ma ya Kalpa pula sunga te kayo ka pokalama ia mas foi sunga sauni ia mai mo sila ka ko pu yo kupu mo e fa kalpa dinge fia fia nga fa tai mo nga fia alo fa tai ia sunga le council sunga loia ia fa talo fatu asiata na fatalinga nga te foi le sunga le atau tena ne fo ile ma vese se le tunu so se vai ngolo mawa mai ile ala le o le ale tautai e pole plu TV ya happy matariki day i ka ko New Zealand ongo ole asomalo lo vingi New Zealand le fama ko ile matariki I think it's about 3 years now ka ko malo lo fu ka ko ya on me nga mo lo fanga ngo ka ko le la ngai te ro le ai le pule ai na yanga le pule le ma se tango fa manatu mai etapola etapola na so happy matariki day facing out someone ole le mele no matariki fa mo le lo sunga loia Wile oi mala mo matariki. Ole ka kongunga ia fa maoli o stars foi ia maoli le fai kau la ko le ia fitu. So e mala le ia maoli. Ai ia te au abe fa fitai ona mantuan ole matariki te inga initiate Jacinda. Le na mafai ona pasia tu la fono e vele so le asone. Aso fulu o uni e ave ma solo matariki tei mautila ku solo matariki pese ni wia le mauti fiku kusa mana tu la to faitau le o la to faitau le wala o la to folonga mana to pe faitau le vai luanga ngale mu o le tausanga i la to folonga ai fai roa mai me o fiku pese na lino le tau foi le tato e foi ka fiku wa ya le na to noa mai o ka ko ka Pasifika makua i ka longa le mako ile le ka palang sailing na o ka ko ka Pasifika o ka folau ai vai fula e fuar ka uma me vai fiku o leo ku vai ka ka mingi ko fa nga masingi ai o kalanga yo sa mo ila so vai fiku vai mangu mana tuo fai tauna to ina matato e fai kau sulu le la ma tuo le la
ma le tu e fie lo le ko inga ya so ya ku li lo ka mo ka fia e le lo mai aru ka mala ku fa anga ya la tu e tu wa e ku lo waka o soliata le mo fa sa mo mai wa ka sulu o se ke e soliaka lo wa ka sulu ya la tu ka usi pa fa pe fa ko inga ya lo winga po se mo ka si le lua a ka unga ngai fo a wa mata fo ina palasi de lei e ta otto lo ka oko e soliaka ma ka oko lo waka longo winga wa ilo ka manga wo ko la le ka ko minga ngai ba le la wo oko a ngai fo ngai fo la ya fa daila kia ora matariki kia ora tena koutou kena tu koutou tena katoa iyo na mihi nui kia koutou fa sa mo hele mai haide mai bunga ya nga sa le fai lua haka sia pai de o anti or kemaro e li ngar me ka ko kamong sa mo sa ko ai no foi la kamanga e li ngar me e li kai ya iyo ku ai fa ko ru kamo ya ale na tonu lava ya moril fa malo mar fa teteli ya wo ma pa anga mai ole lo ma to lo fonu LA welcome to LA thank you Fakaya kalo mala komiki ya ninga tele moril fa malo mar fa teteli to fine ya ana fa teteli lava sa maria ngalei e tu sai fo ya ole ino ole me alo fa tau fo mo tatou mai tatou no fo I ya fa tai fo sunga ya tal wana ngor ka kale e umma lor ka malo e ngar pisigi pule luoi ole right hand man der malo longo winga la fa ka inga a saura kau or poco e kasi varusela or poco re ki ko fa kasi po varusela a saula ka or ponga kasi varusela fru mai I ya talo e pu po uila lo ko sela o se pe palas vai la ka ko le mam more than 60-70% ya e winga la nai ma ana ho ya nga ba fa skenge o pe te ole se sia ka ko la songa ya ka ya ana ole e le fa pe e totile tu e foi stanga tele mana oe ya e fa ilo la tu wanga le ai wo masangi ya se wa nga le ya kia e wo mo foi no fa ya ila ngotala tu si e te tau fa alo ile te tau ye fa alo ya ele mfai fo ona na tia le ngale le yo nei tangata ya ai fa te tele le tu fina ya ana fa te tele ya mo le melo ai me se fo fa ma venga ya sunga talo mo to o malava se tai mi fo to filo ai la kwa mo po o ava mua kasi la le ma tu va ngala le hosting al tato fa mo la so tayao ya to fa ava mua ya po le fionga matai ya Andrew Panapa ya male tofa ya talo Raimi ta ya mana yo la fartu ya manisio le to telefo ila to ila lo nei to tele community ai mo de fa malo mo fa te tele le ma to ma ya nga ka ma ya ave runga ako ayo mai ya e faili tato proclame so far il tato malanga den tato mai nei ya o ke fisile kula valo sunga loia ni va inga fo ilele wa e mai tawina so far ele ne tonu America e la bonunga e sei fo ilo mai tau le lei infrastructure America I mean compare ya ka ko New Zealand compare for ya Australia ilo ye memory ole mo for ya Australia Malaysia me ya Australia I America ole like me ko pisingisi e fa la kala o I Las Vegas me ka ko ye it's a puse ole mindset ngai ku ole developing ole puse pe ole flood ko ngai kongo e mangko ole ka kala ku e ka fa faoma olai se vai ye pisingisi olai ya honi ola ko le se vinga ya ngai ya ku kongo yo ma develop ya le ku ai mai ka mai fo yo kami uma ka ke oi fa forma se fan pero so mo ko I veiko se na fai laukala
Pei ala ka ke fai kui popo la lo nga mo ka popo pe aka saungi fa fo de vela. Ia. Pa ele umai le ko ngaka. Ele ngaka lai ka ngaka Amerika i Amerika. Pa ko ke le ka fau lang ka fa longo ku nganga is ka ngi ele o ka kala le English. E o fola ngi le kau me Amerika compare ya ka ko fa me ka Amerika le ka ka ko compare ngi yang New Zealand in terms of le masiale pensing. Ia. E ka mo fia ku ngi pe ba ile kau re ka longe compare le kau le kala i New Zealand. Malaysia me ole mangai ora ku ka fa. Even though le ka ke fa longo lai ya fa fika uli in terms of protest ole ku poisi va en ole ku pa ele fa pe ku pu ya Amerika umma and it's a nice place to bring a family and ya u fa lo you kale lo ko if we ever come here it's going to be a whole year because it kongo ka absorbing mo ka malama le kongo ako in order for me ka ke appreciating ai le kongo there's a lot of history in America and if there's anything that I learned from this trip in America it's like finally I understand why this country are so patriotic. American people are so patriotic. Yes. Se vai kan New Zealand mas kan Samoa ofu it's ole flag. But ipo luang ka ko ye vekas. Yeah. Mo vai kan ka avangi ofu alo se ofu vai po se dress the whole flag. Ko me mika la ku. It is. Le la tu tra fa so pito ma la toa. E ofo I tūlanga, hei wheso vina ngalo le eto, e ofo I tūlanga o fua e kukuru mo mangala. Malu mo whare. Parla, o lara kekele. Ai tui titia whale umo Amerika, e lea ia, fua I lumo la tu mo tama. Au kako, se rongo ka ronga tua Samoa. Ia ngā whakao fo I lea whaimea ia, whatoi fo. Le ato. E sao lea ngā kūlanga, kele fo whale e fo e luma. Ka kope a kū whare luma whapea. Ai se ampasa po se pe ka ke vai fole de se me ka kuru mo se fale ai la vai la mai ka nge de si ko mai ka fa popole sa nga po ya sa uni wa sa le sa ole e se fela ko you know il puingo America mo la ka vai me ka ko ye ele ya se fe ka kala enjoy uma ka kalme mo sa lo me ku pu mai mo nga se vai nga America ma kupo foi fala ve se me ku ka ai ka ki foi la o fa po mai ka fo de ki a si ka o America fa fo ai le ma fo se ka o ko le yeah America's choice a fi ka o ka fa fo a o ngi ka ko fo o America ala la ke vai le enjoy ka ma le freedom ka fa ya ai o me ka fa ka le ka ki fa no ki ya me ele me ko kupunga so mo ngi me fa pe si me ko mau always love a protest me fa pe ngai fa nga malo ai Maria America ioi ia e fa bena ole tulanga foi le nei tunu e mama o ma le to inga foi le ma fa ke le nga operator ka ko New Zealand che lo foi Australia e na no fa yetu o fa te nga foi wa ka ki karango I kule le ai foi tu fa te foi pela me foi le longo fo e sa vari fua e poi ka mo fa le sia ina o ka ko New Zealand ko ki ka ko treating me pe au Samoa e yang ai pa tu nga New Zealand but overall ya ka ko o kilang yole pre ai kili ai uso ki ka mo e ke fa so sa so au ka fo next to ku lo e ko ki le mai ndinga menga a o tunu nei oi ma le kele la ka manga e foi la tu la nga o ro fo fo e la ku kwa o ye le siva pena no me se ma po ata ta per povo per povo ko ya mela nga ku e foi le sa u roha o sa u roha alu ro po ele lai vai po e mo no for fa lo le sia sa u ro mo finge e fa vo ka sa sa to inga mela na ya e ma fu e fa te ta fu e so le tu ya u yo le e ma nei wa langa e au ngata tu o to nga mo ni si ona tanga tama a inga o lai fie balanga mai ka fa America ala tu fie lo fo le wolo I Las Vegas le ti o fa ingo le ai o never sleep
ole ayo te bulu It's a sensitive. Ya fa ko le kula so le au lima kula li. le se mo moe Never e sleep. le mo moe ia mai io fa fenga mo e ke le ropo wow po Yeah. la tu tonu le Wala ka ngofi faile sky. Yeah. You know le langi. o fa ya la to la lo langi Ah. ma la to langi I'm mu a komo. ai mo mu fa so la to ai alu ala ile au mo mu e mo le po mo mu e me to ai le loa ia Interesting. ai malo fa tai ta pena se mo langa se America ia ai sa ta fao ele leia le aso ia ku waka ki fanga ka ke mo ia Las Vegas kama mafia ia le se fia kot fa langa vaenga ia le fano li tatu sava vali ai ona ele ia se taimi fo tatu wo i le Universal Studio ia pe fe ko mo fainga ko i ngisi po le fo isona tu langa lata mai me ve vesine ia ai o lo sa ngale mo so lo ngale le mo nei update nga mo to tonga na ma tu fainga malanga ai tatu wo tu sa oi ni so vaenga ona e sia tatu fa tatanonga le fo tatu no ni tu la se fulu ya mato America ka se fulu ngi ka fongia ai tatu no tale li mai Samoa wa sorry tale no Samoa au tale mai New Zealand ai a fai mai mo mai lo to fale ngo ma tu ale vena ale ia e ma fai na join mai lo tono le tatu sum o tatu e rua tatu fata tanonga nei on tatu atu la ia au fata tali le to fale ngo ma tua ia o leo ma wa mai nei ni so to tonga la o to lo pole fam sinonga mo le so taiao man to la stona e so kaiao o tasina ia inga la na mai ele fiong io e tala fa wa le stona ia fam sinonga ai e ia ni si fo yo vai nga la o to lo po ia o no fa mo tuina la vo ni si o ma o leo ma si vai nga mo mai nei fa fata la o le matua te leo mori maule au watu e leo e ala i whaatal no angale na whai le sairi linga le sa whai alua whelua toro. Ai le ima se mea ua vai ia iro ia te te. E le ia watua fo i se physical copy o so engale na. E talo na whai mera whamsingo. Kuskusinga. Kusa leanga lea kua leo maripoki aku. O kua ku lea maripoki aku. Wai pio so engale loa whelua kodu. Le au nga uma ia le mau tu kusa makua discredit ai leo so enga mua ta original le ka uko uma ai le sa o me uma according ya Sam Marie lua fe markasinga lua fe lua tasi sorry lua fe lua tasi lua koru sau Samuelu irunga ko fe konofi lo marko kele le Ko kusi. ko e fai lo ko rewrite lo plan a kole. le lai o atu ma fa pe atu o le mele ai le ai ma se kopi wo tu so le ladies le na e se mai ai wo mai ana tu la i tama tai komisina langolango Mona Lisa tia get ya i vai ngola na mori mau fa mtale Mona Lisa Land Cruiser ia ma vatula na ia lana fa to fa la inga e fa pe mai o le Land Cruiser lea e ta ua ali mongi e fa sima warunga e le ono me ma le eskengi lea le ngongo la vea le tamititi no inga tangia mai pe ata ko kusia kusa pe se big foot foi Pe a mo wele le veces. iyo mo ngarisa lea pa mai o langa na analysis o le Land Cruiser le ka ua e fa sima warunga kele Interesting. yeah Interesting. Ia se isa ngor ma ke ronga la sunga ke ro lenga ma vai lenga ma de wingo ia me Ole mea lenga ole wo kaungiro ma fa and I wasn't privy if I'm kalanga before because obviously are you a police officer or are you a motor vehicle specialist? So you know pawalanga ngaya leo gather evidence ma ko and then make the determination al court basic argument both sides legal representatives ma fai fa ila ingo akula ko fa ila ko mo mau basic evidence once express ila wo opinion kusa o ngawa e kango tainted your evidence your personal view and that's your biases manko ile o we expert kong ma fa pelo Land Cruiser you know we all know Land Cruiser if I Toyota
Ava pe o se viunga lai ai. In all honesty, ava pe o cases ia le fai a kungungi. Se mamangu o mai se specialist a Toyota. E ngake e kama fai analyze ko inga opinions fa penga. O ile ke nga ba ko ia specialist kongo e kama fai va IP sa o le view le fai mai ile prosecutor. Pe sa o le view le fai mai ile defense. Ai ava pela no express ile opinion ale sui kom singa. Her evidence is tainted by her personal opinion. And that's why it's interesting, because are you a specialist of Land Cruiser or are you a police officer? Ia po se expert for your pa o ka va. O me ka we kia o me ka we kia o lo match kala sai mo le Land Cruiser. Mal kala mo ngali so Land Cruiser. Fa to le tala no, le tala no nei le Land Cruiser. Yeah. Wai pe yo isi awori nga ku fa singia. Kami me le mam la ma se me uma ko mo muriange fa mai ke le nga la sem fa ka vale. Ya ma o fa singa wenga mturo bena. Le la o tuli mai le mo ni mau wale asui komsina. A sta sina vai nga na fela na fa mtalanga. Pe na lu tau tu ma tau fetoi. Ile Land Cruiser nga ofisi ngia a de wa se vai ngola na fa mtalanga na fe ai fa pe. Ilana ba ai mala na tanga e faisi mo walunga ke le Land Cruiser Ole ala le haito fo ai mangu anga o orkamiki ole ala haito ku au compare like o me umanga, because those are the experts field having ile ka ko mafo faule le case le ai specialist ang isilalanga ai surgeon ang isilalanga vangi nga accuse le mera ngolong ko lo I remura ngama ko ya vakku specialist ngi meka ropes. Au I tonu wa sauni fa tai wa mai lango I kongu anga ka wa fua ko ila o fisili anga ngafi le no fisili ngia tu lo tele fa pe lango lo wa ke familia le way to the case le ngai ku lo ma la fionga from single le ngaki fa ya and I'm not disrespecting ku lo lava ya fionga talasa yes if I'm single alanga ye fu yes ngo fa single e fa single ngo o family violence ma me fa penga e fa ma singo ngo civil e ye makama ke this is a century case of the century le la ngo officially ngia la va pia le criminal procedure me fa pengi le ngo wa ka kaunga le o ko aku me le o ko le manga me o va o so nga kala me ko ku ngai lu mor fa singo ya vai le ai se physical evidence so ngo lo fa ko le winga o kala by all means angongi paralangi se buka fa ngo so foi case New Zealand o le van kongi sami o le fa fika u le case le samo e a maka mai o le mele ka o ko le defamation kula fongo me ko defamation ni samo o le ko kongo le criminal act samo. And even ia kongungi bole o ko yeise nga me ko kongo o le criminal act onga o vainga umole o le avangi the Crimes Act o vainga umole Crimes Act o le kukenga le male lo yesi o la ko e amakanga prosecutions pe afa pe yengi fa fika o le pe yengi ka kala complain na in relation to le Crimes Act anga fa pe ala ile ka oko ile Crimes Act ia le vainga lo defamation. Ele o involve le kemingi, it becomes a civil matter. So ya kia ula ai mafo fawingi o menga le lainga. Yes, it is the case of the century, and the reason being because it's so political. We all know o le fo inga kalango mai la uli kalango mai ia le anga vai e mo fo ia famo monga mai falku vai. They lodge complaint I leo because we blame o la uli ma vai lenga mali wai. You know they accuse these people as murderers. So it's like very biased here le thing or the case le compare for easy complaint. It all falls under defamation. Like I hope one day if I say more remove le defamation provisions le Crimes Act samo because it's a waste of resources yo if I going on me fa pe o so nga kala. Le ngana re fa tole ato ya me ka o bole kia o le me le ki kilo ya mongolisi o le Land Cruiser ala me le kilo le single cab o le nga ka concentrate yo le single cab mana to le wa usa o le me le wa ko ngi leo usa le wa ko pe fo ile le ma ko I pompare dai leo le court ile ke le la ko pe se pe was piliki fo ile le la ko tactic
e o nga o lau nutu ma le upu o se pe o markara ko ia o ko mai e nga o lau nguku ma le upu ai le ai physical evidence ia e foi le sile le o tu la nei ai la kula mo le mau kwa ma wala nkusa ai o so ko le ven ke lo strategy le case le ma fo nga fa ficus fulu o ngo ia witness they go by numbers. Yes, they are not going by evidence. That's how I see it. Ko le ako kele mo mau nga fa pe o ma lo si ka ko case ai ele o fa pe la o e fai fa pe o le mesa o le ya la ko o le fa pe ia vai de ko kele mo mau ko o le si ko but it doesn't matter pe ko kele ma na ia o le status ale and I wanna comment le status ale sunga ya mali tau le sa mo fai ka wingo she il case le sunga pali ene fai mai o langa kilo le case ni e konga ksa moi it's a case between the fact and the numbers anyway kusa o le fact mai lo malanga fa kai kainga a fai ngar ko kasi ar kanga ka fa ko masinga la poko ai ko se lawe mai fo mai le ye fa ka fa po le ale o so ar masinga ka ko va ye la poko e malo ar fa ka fa be fo le evidence il ko kele ele o mai mori mau le fo mai e fi was kanga ko kasi fa ko le ar masinga la poko ai a se lau ka o mai fo mai le ai e fa ka fa masinga e kusa le malo kusa skei ngale le ga so ya pe skani nga kule uso le ko le ai ko e fo me le fa nga apa ko le apa ko ke fo ya me le so win e ke lon me nga lo ma fo fa le numbers le comme fa le prove ça la ko nga ka ko i Missouri le petit chayo so nga ka lo ma fo fa one person says he saw Jesus and no one believe him and if I penga le mele ko mo one person saw the accident. The hit and run. I le ko kele ko against the kakale ko kasia. Ile pe mena ka vai lipiti cheo. And le mo ifo. Ko kele ka wa join night because they feel the truth. They pay for many samo. Le ko kele ka wa agree. Mo la ko follow Yasen because he told the truth. But the police wants to deny the truth based on numbers. Leva pe ako kele la yakako wa kele le sound wa kele le voice le winga na le na tava vai pe o le kele mau mau le sa mo la fenga to lo ele o sele inka si ai to titi fa mai mau temi se va ngawa ingi me anwa na to tupu to no fa ele case na vai la ia va viana na va tuta to update al to langa la ye ia le bore se ama ko kalang fa ya le o sau to ka ele nga ka me ki foi le fe punga le fo mai ko dia le vi la ko dia ka ko vi punga le si la no vai o so me nga le ko punga ke mingi le o tu puton no te min le la fo na sa mo wala va ya update nga va ve la update ko mau nga va ve i tu singa le si va nga se va na maka upu o nga foi le mani va nga fa ye ko rosi mtu lang fa pena e ta ua yo na tatou al menga la ku rai per kemi ngai ko for from sing nga o le alwa ko le o le mepi ko siling nga matanga o ki fa nga le pura matanga li atawa e o aku o sui la ko fa makalanga mai mea la nga li kuskusia o i le e fa maungi ai usa le ua mawara mi ko ana ko ka sui la ko kuso le ka lo kulo ye me kuskusia ala ka lo la ko ma fofo and that's an ingredient for imprisonment peon ka kan wa nga kuso lo ko pelo ngia ko wala ko fa bale inga ko and it's under the Crimes Act o la ko fa bale inga ko ma la ko pelo ngia ko ila ko mo they are misleading the court. I cannot wait till ku langa fo le isesi tulo lai ala le mafuali ipe upo le tunu le case pa to le ke sa ngo kongu sauni peila o isi va enga ia e te fatua la utala e ko fa fo ila ukala ia mei kasire ka kare kangi I would love e makua a mai e samangia po le ale si e mai de fle ora le fam singonga e makua i ko through avel e New Zealand mama o passport me uma se i makua i koe se i uma mai lunga langa real travel documents
Ya, na tiri ma le kai minga. Me uma, ko so nga o famsingo nga ile pa nga ke ko so uma mai me nga. Wan mele se fengere se me fa penga o kusimo le official pan mi. O kusina mai official pan mi. Le ka alo. Ai le sai ngia kusina. Pa ya o se tsamle ya tawo le kulang fe fango ngo ile fanga fo io o le positional official le o palmia. They actually abuse their powers because in New Zealand, kami often alwang le borders in New Zealand. When people request travel movements, individuals, even the court, a request for the court travel movements, akakalinga mafainga approve ai o lenga e away kami ko pon mele. Fainga ofia ia because ngakalango foi kami ilesi kami New Zealand mele. E mafainga take off le balele. I alaku le ka ngu destination. I ko li liu mai land I because whatever happened on air, and normally I ko fo mai, and that is considered ekele yu o le si pora le ke aloi. Se ilonga la we o stamp lo passport, they receive avang yela kung ulenga o wai la ko tara o le crossing le pora. Then that can be considered sa e o. For a country lenga tipata if I mai o lenga wesi. Ele malo si kele evidence nga because of the city law. Ngai we see of the land. Because e ka kaunga nga mai mele ko ulenga e land. E sa nga e kolo singa le pora. O le ia mako information so nga sa le flight na ANC blah blah blah. Au le flight nampanga le nga o mai kanga kai ko fia include ma oi. Ai mo se fia. Langa le fato au langa le o to la ngar mta upuri Samoa. Mana tuan tuan wale le na mai le fa se a mei I New Zealand. O na we ave eselo na ingoa mare mo le mau Samuel le na mai lungot por kalami. Mana tuala ele I fa be na mai se le mele travel movements fo ile le mai mele New Zealand na mato. Na ya mai immigration ele obtaining se me penga. Ele fa ya ben na. Yeah. O le ala wang mako fakar kari uma se amakar ke Samoa. Tulanga wala ngai le sa wa yo le tonu sa mo ai eva ai ngai le travel movement nga au mai ele official palmia more than 12 months ai si alu si ngai travel movement o tangata le kuma kai fa pisingi siria and normally ya olanga ore umia we sem sa mo 2 weeks 2 weeks sa uni male atu yeah pay 3 or 4 Ngao o le vale ale ku por melia. Yeah. More than 12 months. Away mem Samoa. Missi a ko isi travel. Ai sa wa ngare pepa o pepa nga type le pepa nga mai ele official par mia. In New Zealand. Kami ofenga ronga le QK because o le QK lo ke faya le primary work le immigration. Le kele ngo kako the customs le le first point of entry. Ikula fongo le Customer Excise Act in New Zealand. Every craft, and I'm talking about any planes, who depart from an overseas port, I le ka umai New Zealand within 2 hours before they arrive, le ka kaunga send mele lisio la ko pasese ila customs. Inga e foi vai ngal customs here analyze nga kangi ngai lo ai po ai le o mai. If they fail to do so, e charge in malung isila ya valele and e valele wala ko wa charge in isila e ala fa pele saule lisio o passengers and that's how I understand le travel movements there or like capture the in isila afa pela le ka ngu mai le ba for some reason wa ko turn around le ba o le wai le customs ya le lisio passes na fa so ka ilola ile po fele po le la le ba ale pa fa pela yengi mela ku pulungo le so ya kia ula in relationship melanga le no sa ngo ya siaka afa penga sau ya mai Samoa a New Zealand le aku le aloi e ka taunga mai yang New Zealand le record o langa malanga mai le solea and le ala kami ko aloi mai because every time you enter and exit o la yellow record because o locus follow and it's not the airline ele le airline alu sa ola vai la le mai sa oi wala nga le u fa so ku sa ma dia le nga mai nga travel movements but official par mia a Samoa ai le sa ngia mai ke vai ai o fai ka kunga leave Samoa on this back it's a week or 2 sometimes she travel for 3 days magwa understandable or finger fa pisingis nga o le valia
Le hepe nei le media. 12 months. Overstay la. Faku 12 months away may masamo. Passport Samoa por passport. Passport Samoa. And she uses both passport. Okay. Ele kai mika vai kunga lai sau de passport Samoa kai mi sau passport New Zealand. Pa usually aru ai kai mi lai na mai le movement malanga fiki. E passport Samoa. Pa always are sau nga New Zealand ai pe fanga ai passport New Zealand. Interesting here because So ono winga na lautala. Langa le fatu ata to discuss openly langa la fight case Samoa. So o le ke sau ngo kongu sauni I procedure fa tulafono. I will love le kai mi. E fai mai se ora. Ana kam kai fa machine. E makua ava ko le travel movement. Travel movement. Yes. Kau fai. I want say o le suenga le case ni aki wo suenga o la mio kongo kangal vei. E fai e kau fai. E kau fai. E kau fai. E a ngala il mele me sa ngi vai. So ngi passport wo le loa po susungu po lost. That's how New Zealand government maua kangaka ia overseas ale kongi student loan. Because ele threshold em whainga e alu ai le kongi alo student loan, that's okay. But overall mal threshold la me kula fongo. Ne ke ala kulo. Ana ka ngu kwa usa o le IRD court leo all government departments afa pays kangaka la lau ki manga o la wai lo overseas. Alala manga o e ka ofi le pora pe ako e fo i New Zealand. They will send a list of alerts, a custom load alerts here. So ol melanga loke mala mai au ia. Ele mafai fo inga delete ia travel moment. Ele mafai because o ile lekele ngai lo ai po nga kalo sui lo ngai ngo lenga travel le passport ai lo walu sui le ngo ele si po sui fo se passport e ka mafai match. Inga ia mafai nga ole protecting am come fight detect major criminals. So it will be interesting in the kaimi if I ele case le le kaimi o case ai ku au su e na ia yeah o inga ia makai lola ia le nga vai ile a request informations ngai mai New Zealand ava pela va pe mengal ko kuila ia ma fingo request ngai kuila ole en o mafua na mali se fatu la u le mentioning as wafane ai ona e maka mai o ina tauia na ta ua na lato feilo ai Martinale Samoa kai mi kongu kai au anga kupule ke ro ai ro for infore o tangata sauni o tangata maururunga ta marianga io le lo ke ronga le na mato fa soa mala confirm mai ai sa ai le la ko business deal sa fai on the morning after the event pato le la ko karangoanga nga fa soa ai ole pisa ile mele afia mai le la vea le vai kele so therefore ole ala ia mo le mau kulava la sai sa mo far kuore ia vai tata tu that's one more time man ole ka karo mo possibility a ko ke lo ki usinga ia me no ole ka kalo mo process because ole ke falo and the reason why I bring this to to the front because look falong ki asia kan me fo inga ko fruela ko ke and ula it sounds so weird because my experience in the border coming off family ngayo e kira nga baku request organizations we want travel moments for so and so I o inga fo ila mo wai mana tu mai fo ila nga o fa ku kulo wa na telese matu discussions me le fionga le di pooling fa ile melea ole meia na tau fai wa na mai le tarusanga please just cut ese de patrenga ai ka kia pele le mata upuia le ia wa matu tranoalea ona toe fa pero se fa ko fala inga fionga le puli fatu aka ko kilo ngi fam kala wala ngor kala se nga fai mai na kusa ai sisi menga no ke akai kakare kulo e fartua ya mei I warela wo fo le fo sa or kangi la fa sa mo awa ai se kangi ia se nang o se ma sa fa ma ala ngala ke mangkuanga ile si video se ma se fe sa ilo ilunga go umar ma fatan long nga ko ma fa mangingo ai se le melia e nga ke le ilo nga ia nang ia me nga ke le ilo ia se be a o le nguku o limong re o pare se limongi o lo nguku alia nga e fa mai inga ua ulaka aisa ma e fai mai
Ora ka ngaka le sa mai ko kongo ora ka avali. Le ngara vea e ka mikiki. O mei le ko rua ia ka udo mar fai bisingisi le onga kongo. So that's how maize Name came up. yeah mo fa pele ali ya tau saungi. E ai kara fa akama ka ko kara ngoia. A o inga maka nganga le kama i diskai. E me fainga ngofu fa kupur kengi se kengi yo mafofonga. Wa tasile man ko ka kilo mai enko. Ai mas ala ai ser caminho. No, langai ai mo mai. O na Kira mo nga ku. O fai luas ko i luas sa wa kini mele. O sora nga kula fa akama. E ke le mo walo ala la wa over. Peke o nga pole ala. Nga lo inga. Nana lo. Ia ke ya le wo fai mai ke fi lo ka ka. Ia ka ro le fa rio ga ka yo ma fo fo. Ma le lo mga ko sa mo ka mai. Agora ele kupa kamu ka kiri o esa. Ia, mo ko masangi au popo. Ala le ku ro le ku fa ke. Ia ai se na kula la popo. Ai ora me no ke fi. Nga kula ka kai esa. E kiro e veo lo pelo dai e ser pelo dai e veo lo ne e yo le ora mo chacho tali ai onga o me ale le la mo ia medication ngi Ia ke au le mea lengo o whango ngoa le I mea ia ka whanonga koi. Ua ka o mamai ngai kula whango. Lai kua whainga o fie ka ngakanga pepelo makau mawhai e sui records. A ele o mafau whau kula whango ma le courts. Ia e iai ara kai mea maua. Ia. Wa ia ngam koi o whango e whaspepa lenga amai. Lenga mai official pan mia. E whaspepa skama I whaspepa wape. A le sa ingingon whaspepa. Ia a whapengina let us talk about ele the consequence pa mo e fonga se le le mea lenga o mai ia. O le vesidi la o inga creating a le record le kongole. And what authority ranga ia because o ka ka foila nga sa ingia pe pale penga releasing a mai ma ave me. That person can be liable under contempt of court because o la wala ko fa senga information sa mai le court. Yeah. Koki o ai. Malo ia o nei vaenga na le o le update foi la ngar case update ngar case la to mai la o to po mo so ta ia o tele lo po wa la ngale o la tele sita to wa fa ter noanga ta to atu maro lo po ready me foi sunga ya vui masina mua ia la ta to cross ya vui e ke o va ve kwa inga makaka po ra me o ka va venga ngi va ia o ka venga ngi va ko ai po ia ai la ta tu malonga ia tu malonga fa te tele e veni pacifica ia por mole fa tau so o fu so la e le veni pacifica ia e to te sila mai ia e ta to ninga ia so va yaso O foi lengo le sunga ia o le to fa ma tu ainu ia po kamo ras ia le so fa ko inga ia po to fa ia famatuainu ia au foi ngalo sunga ya Pauli Lauli ia Lauli na e whainga ruenga I fo ina Sprinter polisi Lauli ia sa ku ia ngai ere karangoa kere ngi si ai na le ere atu la ia sa ola ka mo Lauli ia fa te tele me se fo nei to fa fini o whainga ruenga fa te mo tato to ninga tato malonga a foi me fa o tato proklame SMI. Malu le hatu o lo fea I au kilani ni usila I tausa I dia di la e Samoa mo so se whaatasi. E ala I alo ala no ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whele o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse markau town I le malai male. Le e Veni Pacific New Zealand. O se au nanga vave, to e whaatotuaina.
awa le la foina o la container po o so se whaamumoli e wainga i Samoa. Whaafsota iwa awao i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le quick way, au nanga vavi, to e whaamari e lotu. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Taimi le watile a ua jale titile a for se fulu le taimi a matou i America nei. Ia ai a teto wo taimi New Zealand o lea ua na te ale a whareono. Whaafte le fo i le mai moanga le limanga o le fiafi au tato i le program le tauta ia share and like. Love le tato program. Au te loa ua le mawas tato ua vanoa ma le tō whai le ngom tua ia ale vena ale pei ona tō poina ai to seanga ona join mai le fionga ia vui ia si tatu tele no au fa sauni mai ia le fionga ia vui sauni mai ia taua si tatu tele no ai le tula fono le entitlement o tangata e run o nga po saka ko fa mangingoa ale kanga kaparoka overseas born kamalanga le kau ia nga ia le ia ai mo oea le nga soifua i Samoa ma nga umai mo mai fa fo pe fanga passport pe pamkai vaenga ya ma nga eru la ia lea e mai si vaenga o support letters ia ma fe au me fa pena but o vaenga anoa o tulanga i pe fa mongi o sing Samoa ole sola si tato wa fe ai pole se sila le fa vai ma pula fongo finga balot the entitlement o tanga te run night ona tato o me foi la ia lea i kula fongo fai fo ia kuila epa e puni ai nisi o nai tangata o te tau ona tamu moe ai mga orko maro ka fiofi kurou pe o ka fiofi ngoku unga so fangu fui ai tatu mo mo vai ngolo mai fa vai be tu lango tu la fono finga palo ta o ai entitlement o tangata run nai o le vai nga valu o le section 8 o le electoral act pim fa vai no right tam mole so ingala mai le qualifications to run as a candidate in elections. Kako e whaikau a koa. Qualification to run as a candidate in elections. Walu pui pui a person is qualified to run as a candidate for elections if that person pui pui a is a citizen of Samoa, B is a registered voter of a constituency, C is a holder of a registered Matai title for constituency that person intends to represent. D has resided in Samoa for a minimum of 3 years, ending with the day on which the nomination paper is lodged with the commissioner. E has rendered monotanga in his or her village for a minimum of 3 years, ending on the day in which the nomination paper is lodged with the commissioner. And F is not disqualified under the Constitution, any other act or subsection 2 or subsection 9 of this act. So, vaenga F here, or I refer to disqualifications. Ai maka mea le balu kasi A, B, C, D, E, male E. O lai kala ngoa i le kangaka nguu, lai liskala i le kumalo fa, as a voter li kumalo fa paloka. Ngofo sa mo le koluka usanga, o langa whailanga mokanga, makai. Mawhau whau ingi la. O le fesili ai. O le akongu wala le kaimi e a makainga council mokanga kangaka. A whapeanga e makai, whakakainga peanga e makai le luafe, le wo mai luafe lo lima.
se ilonga la e ke whaasaungi e ke awangi, e ke run whako a council mongkanga, e leo whai mai e kula fonga. Which is, o ile apply e common sense. A wha la o le whai mai o le kolu kausanga. As long as the act is not saying anything about i meanga, longa winga ma whainga count mai e kaimi lenga e ala kuai pe ke ngofo le fia masinga e saula ia lea e koe waku. Because yake ao, e discriminatory le application o kula fonga. Pe a wha apea o laika ma whai e box le kangaka i kokongu o le term o le palmengi o mako. E le fea. Because a kalangoa lo le mongkanga, kalangoa lo laku e ngofo Samoa. The Constitution is superior than this. And ese lo le treating o kangaka le la aluaku le we le mafau la laku lola e run pa o levanga makai ngofo Samoa mo, you know, on and off. Ese lo le treating o kangaka wa me lo la Constitution, you discriminate this person. You know, o ia inga ia mai lalo kula fongo whainga pāloka. O treat ele kangaka ese mai sisi ia kangaka. Mai rei whikau I fo ila. And o le complications here o kula fongo nenga whau le waikami kula epa. Because it's like, o langa narrow-minded set up ia whainga ingo mai ia kangaka ia e lauki manga e represent ia lako I kumalo. Peis ilunga o lako o makai, o lako o levanga makai, o lengo mai ia kungo I fafo, ngalulue, ma o lai fo I ele lako interest I Samoa. Ia ngana lua a fio mele fionga le. E whao pea le ma whalau tele, leo mana ia le ua whitau tonu la foi. Whawhila ia tui lau fionga ia I le sui whao lioli po le sui mautinoa. Ia o whaasale leanga lima. Ia alau fionga foi le tama e whaasau sau o le ainga sa tuala. Mai se foi le tusinga le betua whitelai. Ia malai ulu, malu ia sa le murianga. Ma loa fua I lau maua fio mai runga le tātou por kalame. Ia o le nei taimo le fiafi. Ia mai sa moa malau fionga. Yeah, malo atu whaptai asiata me se foi le sunga le loia me se foi le sunga le antau alu tu sa se tolu e ilunga le teu te iae por kalama o ma pe foi ona malo whaptai ia o mea e tupu I soifuanga ai o leo ua Tātou. Ia o cases o mea vaenga I rei. O le tūlanga foi ele I tutupu mua. Ai o lea o le a whato a tutupu le nei taimu. La kako kilo ai ngi makua cases foi lele. Ele I kukupu mua. Ai o le kaimi ngai wakakaunga challenge ai ngai vaenga. Kai peila le melen kupu ngai fong whikalai. Pea kongua. Lenga wha mai. E sa ngai vote, sa vote lo mar fong whikalai. Ai wakunga challenge kunga. O ka sau se o isi mau fong whikala I nga sau se mua. Ma iyo, la so vina ngalo sa ni tau fixa le tatou audio mavui. Ele se ia lau analysis malau predictions asiata. O ngalingi mafuanga. Avai in the last 40 years before FAST came about. Ele I mawhainga o kele o kula fongo masui. Masui ele apalaia. Our swing on Ikula Fongo, it was like a setup.
e o swing of whaavai. It was all set up in a achieve a purpose, male intention, control. Everything is about controlling everyone in the country. Le alawa makanga o le kaimi wasui le whainga malo, o le wa I kua ngai kula e pamaranga vaenga. And o le alawa makanga apalai le kula whango e base I mea langa laika kia kula whango, au le fifi ai. So, if I pay ngā whaila le issue leo le whainga pāroka, because we all know a superior le constitution. And yes, o kula whango whainga pāroka lai au mai ei vaenga konga mun ka iei. But e le whapea whaila o vaenga i mun ka iei. O le a whailonga kangaka, ma whaakanga I se whailonga, you know, e le whapea whaakanga I le discriminate o kangaka, mai lako righti whamei whaavai. E iei lo se kula whango ngā ke tuitinga kangaka, malako a ia kakau, malako marosi anga I whakula whango lalo whaavai differently. It means that law should not be effective, should not be active. Because o le whaavai lai pui pui e right ta kangaka. SMI. O lo fea fioa I au kilani ni usila e tausa I lia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai ma whanau. E tasi lava le whele o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse mara Cape Town I le manai vale. Le e Veni Pacific New Zealand. Se au nanga vave, to e whaatutuaina. A wale la foina o la container, po so se whaamugodi e wainga I Samoa. Whafsautai wa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le quick freight, au nanga vave, to e whaamaria lutu. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Toi whawhele e tuli taliu mai o le porokalame malo longa masari levanga o le fiafi. Ia o le a whaawon tatu whatanonga ma le fionga ia bui. Masina mua sing flama. Whaonga haile o leo nungo le tatou messenger.
ia si te tau fix ia whawhera ia te lau whionga bui i nungo le tātou porkalame ia te rofo i le ua maua le ua ia wha leo te leo walo si ufonga ia te whaataru whatu i le nganga tumu le whaalalo le taimi lau whionga ia na te whaio nau whaataru whatu i lau tō whaare mai malai te taipo le tātou porkalama o le tau te ia e meise o soa ia le sunga ia le taua e whape fo i le sunga i le lilo ia sauni ia le ngate lea le maua tu fo i lo mafuta ma le fionga i le ripule le fionga ia kui mono mana aftas ia i le neas ia o wharonga whapilo e fo i pa i maulunga o le tātou tau la tau mboe o maule amno tātou te mafutai ia o angalama e whapea wai o le voina ma o e tuli le waa o le whaa ko sa wai ia e tau nua tu le wafu ia wala tu itai le ba ia le wote tau te pena mole ono le taiao ia uilea ia ia o mera ventu por soi kwak ia e o kolo pati ia te o uso ia me le voi fia kama o ervis ia anu fatia ervis e tanto nunga takatana le uo ti sum e le wai le mis e le wai le o se i mai ervis i runga po o kauka enki kala ervis ia uia lea la uia le fiso la o le tolo ia ai ala tasi o le mele le 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 vave o mafofo o le loa le fionga le lipule po le ase me na tupu i veikas le o tau kape walanga le la wa lai matariki ia misa i New Zealand lai off o le foi aver te off se a Ryan o le fionga le lipule le wanga fa marka ko sum matariki New Zealand makakasir ka ko pule le ai o ke mo maulanga o murmuri pule po sa murmuri ke ka ia le le me fai o le mo ka bi hey vol puli il fallait le na ruo ia la ngor fallait le ka mo e mo mi se ka fiki wa kuri mai ko fa pena o le tauna o ele si ke pisa ro pisa o le stolar nga maka ai vekas ia awe te popole lau fionga bui awe te popole o tele i fasino awe te popole o tele i ta ua iei mawhailo iei fale foi le sa e aduai fo ia au te pole o le la o makenge ni ki a kere ma ko pero po fa ma makanga ke ke ala ko aya ma fo fo pule le iba aya ngale nga kure summa le nga ya ono tato taimi au ma ho si aka fa pasi ko ile ai la ufionga la tato su tonu le matori niu ia wa telefoi wa umi taimi ele to mo stato la ai fa tayo le fai lava mai a pia lungo ni so tatu fa lo lo mna ni so la uso ila to por klame ia se i update mai tu langa fo yo ai artificial sa voi o mai lau tapenanga ma le tūlanga le nei e kau pisa o tu foi article le mai observer la tōia tūlanga o lau entitlements ma tūlanga wa kele ai le fesili marangulu ia ua fesili mai matangata asiata na o toa e mai sa o mene ia ai si batula no sa mo mai lau fionga bui fa mo bo ala wa te tu asiata e budi fa mauli e tūlanga i o tapenanga o le me uma le se me o fa le tonu pa ia ona o taimia fo ia mata o meni o tapenanga ia ia mate matenga ia ai ona ole sona mata no ia ia o ese mai tuli le va mo sa ia pe na va tu re tuli mai le va ia o mai o mai tu va o fa si tu ai me o tele ai va nga sa pc nei I pol na mo ma felo inga male edita ole observer o ale pumoniana mana utala nole ai ona o le lato article lena o mai lunga lu pumonia il fa fa mai o tanto tulu o te matua te ena ia le poti te mai te tu stala fa pena matala no ma te itala no ma se tu stala le te mai tai le o ma reta le na i tu sia
e ma tiri tala noa le se te mina ma tala noa ai i se mata upu vapea ia e pe ona o ta ua pau hale mea o le sa o le lipoti ma whamtelanga lo tu ina mai ia wae no ia tu o lo leita penanga ma langa uma ia o le sili launa ona leanga o le twistala matele itala noa e o lo na ua na fa vesi ai ia lunga o le whafunganga le matu tu malo wa ele pomala e na matua tele le vili mai o salafai i le matau kule nei ia e te seala utala o le whatau to ato fina ngalo ko ili o sui o le itu malo tanga to le itu malo bisa tanga te palo ta ia ma whamaruru ia ana to le vili mai o tele ilo se mea o tele ilo se ariko whapea ia na o to whaile sue ia uilea ia pia no whai atu o umana maa tala noa male erika ia o le pia se tunu o le tangata i le maa tala noa ngai lungo le telefoni ina ai na sao no mai level te mai tai na tali mai le telefoni o le latu sao o la ia il te maloi o ile i tono non ofisa ia o le erika na o la tomis pepa o te tala noa ia ila tau o fueran sao no mai o la maua se taimi e whailoa ia il te mai tai tu start ia ina ia e siringia ona le wa watu se o le mau ia te o e matele itala noa ma le tustala o no winga o se ale o se hia sei o ni famitala nga e tai mai ma o mai ta la pisi mai o na saula lea mo lia ila na tustusi ala e fa fonga le langi le itala noa o ma se tustala e suafa ia Mariet e peona pamalu lu te foi lo i tu malo e mi se foi o paanga ma wo e mi foi ainga e ona o tu langa e pe ona yai ile ali pot ele se me a fai a foi e pelo ma seli pot ele mana yeina pa wale me no le tau fa sela e fa anga ta tu no e mi se i o se o tu malo le ngang fa lo set Malo fa tai lono winga la le fa maninonga ele ai se vai nga fa popole nai le nga tolo tu malo o supporters o male fast. Mai se lava ngai foi America la tau vo ele tau fa ilo. Ele ai se mea e fa popole nai fua i low tu langa le tau va male entitlement i lauta i tau va ngai le finga palota lea e lolo mai to se anga tatu tonu ia i lo fio. Yo le lava siata ele se me fa popole nai le vai le la volo le leile ta penanga wa o paenga mai sa tena mai ia o ia ile tina le ai ngai i Sydney e Australia ia ole saili mai o afo yo pe masani ile tulanga pe ona ai ia wo ma foi la wo mo ta mo fia ia le lilo ia ai me se foi o fitasi ia o la to lu sama tu filo ila ia so ma tu kilo mai ba nga uma ia ma fa malo mai ba tai mai ia o le wa ma mai ba ia o le ia fo ile ai ma se ba nga ta si fa le ton e tu sai ona o li potia malo fa ia te kilo ile au kilo ile ba nga tu singale na ia o lo fa pe mai ia tu singal te mai ta ile pape mai ele tauna ona qualify le anga ele no foi samo o la ona repeating le upule e a foi e tauta la so ia tu la e pa malimoni la por kala so it's fabricating a report ile nga falo ai le va tuala no fisili li e toa na o to e pa ia i tama i tu stala le ele fo wai le tu stala fa pe tama i le tama tai foi le pe ia tama tai le asa ora to va ia to le sai le lo pe le o me le tai le o ia foi le na foi le tu singa le na fai mai fa walo ile me foi le back and save le fa pe mai wa vilia tu le company ma fa to ese ma o tu foi pe fa ti anta mai tai sto lu le mau la ko ngwa le na fa ale na tau ma fasini ngia lai sao nga le mu le kenga sa mo lai fenga ruenga back and save le mo se so kudia ele i vili fo ise back and save
ma fatu ese se fawalo ar kuskusinga re ura de ia na fa popo to fo ile le ia tulanga o nei tu inga twista la papia ai batu na nori eto maroi ole si voi fia presidenta ele vai ngol kusifa pea ngala ko de skala oe ai le venga de skala sa ero de skala ai kupornga me pe ai ya ole tele pelo la tu singa le ya te wele yo ole taimi ave ia me sui fatu ele stala o bala pelo le kusinga wala ke ba so lo menino ale taimi fatu la ina e pe ona ai ia mai le stops fu le aso fu le lua ole fai un almacina ni ole no winga ia ole la u folinga mai ole coast la ngalu al tangata le ale ili ready tangata we ave umana me tonu matula ngai pe ona ia ia na falo Pafkai pawanga me go fipsida uia ma ke o fa uia chief editale observer ia mai la ko fo lo ba ia company ma le ala ko nga me fa penge ile ni fa vai mang me mo ia le la ka ko se circula fo wa le la ka ko ka penga bao la ngai e ia loophole so ka fai lava ia isi ku e bange i lunga ia ma fa ave vesi fa u ngenge ku la me fa penge malo fa tai le iva tu le si vai ole parte fa mali no mai le fionga le sunga loia ai ola fisili vui tu sa ai se ai fe vai ngale ya kioi ola fisili le walanga na tau nga fai fo i le kama isuinga ngai kuila epa ele entai to ai pa inga len ke ngai sila mio u male na lolangi o Samoa ile mele nga kupu ngai nga u ma le paro ka lua feru kasi e ngofo mai Samoa na ono malanga e fai au siaki ale pe folinga wai le ke sa ke ngele kusi mai kala ia e folinga mai e i tanga tala e tafale ai tua mana tua me fo isa ia i fa la wino le nga o ilo au ma li mongi po Australia e po fele na ye ai o ai tau la manu ia ni to inga tala tonu ale ka ulo manu ia lo le entai to manatu langa vai nga penga o fisili la ai se ale me fe ka ngia oi ya o que ele te uto fefele stanga ai ole tulanga foi le tala no ai i tulanga o tula kono ma policies ma me va pena ma le tangata e tala no ai ole nei bele foi ya ja yes por causanga o kalangoa mo lu ia ilunga vai nga nei tula fono ma me o voi o live no pesel mele nei so se kula fongo lava nga fausia inga e ai foi ele fainga malo le HRPP ele tau na usita ia pene tau na fa nga ina o tatu tangata leanga e soli fa mai mai tu la fopa lela o mo kwai ofisia e tu la ngai pe ona e nei ia le na testa ngai ele a foi le fonfta la ele vai nga le ole pumoniale na leanga a fai ola pese ale sa o pese mai ai ia te ia ala tatu tala fetsa fam talanga ono palo talen le u manei le no foinga ole vai ngale ni sa o fina wai sa tala no fo ilo ia ile le fitau yo le tu la fono male au mainga ia sa no se lau fast fo waso sa ai ai o temu isa mo ola e o lo ia ile te milea ai ina o isa mo ia mafai e afi na unga ia o te fina o ila ma ele sao ia mo le mau ia malona ia au mai la le men fai ele inga ngana mai fa pe o se ia ele nganga mai kuila e pa male cha pipi fa pe sao ui o se ma ko e ka si ala wala ngala ku fai ai o ska ngo fi ko e rico o rect pe fa sao ia de la ton fina unga ilunga il ko fa o listu la fon fon la fono le lo la wa fai ngai loa ila lo la ku la fono la ku la fono ala fina un la sa fai no ia la sole no matu la no ba tu ele te tau no wa fi ai be mo mua na usau o le se la fa ku waso le o le no tono le tu
Ale mo pe fau se tu la fono ile se le a foi le koe men le tu la fono fai na palota. O lona wi. Tau fai lona lo tala fatusa. O lo fatusa ile mo tanga ta foi le tala bank. E tala tu le bank a o kan fa o kapungi le bank e ke ele e ke foi mai ya. A o tanga ta le e ye ya. O le tanga ta ta ane le fa. O la o ko ko le bank. The bank will never turn me away. I'm already in there. If I pull up mangana fai te bilen matu tala no ai I don't tell no me lava la to mai la o le alunga o le fai nga malo ma porque kile o ye o le fai ku la fongo ba ma fa pinge lo lava ma fa nga lo lava which is o tiri te utali na una me. So they know that I am not an easy person when it comes to parliament. Langa o ke mo kwa finga wa ele me o te loa o le me siri o le sao o le lei nga o le afuanga o libia siata man fa ko me tatu ke mo me se foi o le naif e tatu te mafuta male loia o le umunia anga le fika mo fi luke ku la fongo ngi o ma faia ile e soli ai le fa vai ele ilo esa boa fa vale o male o fala le o ala kala le foi o la ko poko le kalai it's all rubbish lenga o la ko poko le nga fa wai meia ai ngalo ya la ko o la soli ya la ko kula fongo ia kula nga mangi o fa vai o kula fongo si ile o se ela ko test ni fongo fongo kalai ale o mai le fongo fa pe nga ba ko ele a fo eseli kom singo fa nga pa lokal ba engal ni ingo si sila ko kom singo fa nga pa if ke nga ile fa vai male ako e ko ma singal kalan fa vai e o ma singal mele au mai ku la fongo e ba ko ka mai ya ale la mo mai sa au mai fa uma Supreme Court ele ai ele silia ku la fongo fa usiinga il no fa vai so pe mo fa ya ku fa ko be sa mo uja epa male HRPP. I think I am your most worst enemy. Worst enemy. I'm your worst enemy. Yeah, I may say for you, iko kongo o le falele. O kilika te o kalia inga i ko inga skeile. Ile nga fala lo ka se fo yo la mai fa mangale ale lo ia la ko I baenga ngai. Soli. Ele we ka ko. So mga ol kula fongo ke pule fa vai sa. Malo. Al fa vai so mo fa ka ke ko am ka ko ma ko. Inga ia pui ai. So o se kanga ka no sa mo mai ai le pepe matanga ka le fa na mai o ai ko kanga. E pui ai la lo fa vai. Ai o mai kula fongo. E sai ki ai o ka ko na. Ile ngang fa lo. Pa tai la ta to tu le fio le so lo ia. O le a se sila mai ale fa vai. I nei kula fongo ma le feke ngai ai pe o se maka upu ua te tau loa o na pale mai le whaatua tua I le tua sama utasi avero I le wha mua mua a re kongi whafo whai whata o toro na tonga tonu wha mun muli e hilo sidi se uma whai kulka mun muli because e ka ua ia vui pa a se avai e lunga le Article 15 o le Constitution wha mule producers lai mangingo leile Melafe Mele Article 15, freedom from discriminatory legislation. Discriminatory legislation? Yeah. All persons are equal before the law and entitled to equal protection under the law. Ole sulima pui kasi nga, ole pui lua, and this is the Constitution. Except as expressly authorized under the provision of this Constitution, no law and no executive or administrative action of the state shall either expressly or in its practical application subject any person or persons to any disability or restrictions or confer on any person or persons any privilege or advantage on grounds only on descent, sex, language, religion, political or other opinions. Ole kia kia. All persons are equal before the law and entitled to equal protection under the law. Me ilola ilunga le Article 2 fa mole
Lai sau le Article 2, and I think I stated this before. Ko ako ilunga Article 2 from Mole Ryan. Lai sau wai. This constitution shall be the supreme law of Samoa. It contradict le whaavai. Le whai mai ai e equal umakanga kai lalo kula fongo include el kanga ka le express lang political le me le mai le whai upusul lima. Le right or kanga ka your political rights. E contradict ma le me le whai mai ai le ia le avangi le kula fongo whainga paloka. I understand o loa saunga mai bui. O laua umankalango i lo ia mai o yese meo whapolenga inga ia le kaimingi. But going forward, e ka ua ia lea kongu o ngalako mala malama i meangi. Because o le whaavai lea, e le o se whaavai mo nga o le fast. Yeah. E le o se whaavai fo i mo nga o le HRPP, mo le SAP, po ai lava i kuku mai. E umaku au ngako pulanga le ia le kaimingi o le kuku mai e kai ka ia lea kongu uma go through elections. The constitution still stays the same. And e ka uala ia kia ule wa ai o la kou ie whakapenga paloka. I le whaavai o lea kungu, in terms of their qualifications. O le kulanga voi lea lenga e join mai hui le mau ki kalangoa ai. O le issue le ia i le kaimingi i le whainga paloka le kaimingi, in terms of qualifications ma le qualify your candidate. E ka kaunga ave i le whamasingonga mai se whaamalamalanga. Because o le kau ke kalangoa ko se fulkasi masinga o ia i le masinga sa loma i le whainga paloka if we go through the normal terms. The reason why we came to this issue i le kaimingi because of the constitutional crisis o lenga face Samoa. Given o loa mai luma le avangi le aso e whai le whainga paloka kele le kungu. So afa peala in terms of a common sense approach, o leo wale o meet le expectations nga iai, e lima kausanga whakua whaila i o le se whainga paloka. O lo wale ako le lima kausanga. Ai le ka kaulanga nga disadvantage ai les kangaka. Ai advantage ai les kangaka. Otherwise, ua violate le Article 15 o le Constitution. In other words, ua solid whaavai. Leanga o lea lala ai le au wala whaapea ua fia kangaka lea ua levanga i Samoa. Ai la atisa advantage ai kanga kalinga la kumalanga preparation. O apelila luafi luongo le paloka le kungu. It's not that person's fault, and I'm not talking specifically le fionga yavui. And we have to talk broadly and generally because this is politics. E le o se falta kanga lenga kupule election i le kaimingi. But because of a constitutional crisis, there is no other choice pa avele kungu e faile whainga paloka. E le ka kau fu ilanga tise advantage ai kanga kau lea lua ku malanga ia good intention e lako e alu le paloka lua whiruongo. Ai lua au mai i luma, onga o le kula fongo fo. O le pasia pakeki, therefore we invoke the head of state tanga ia powers, e whainga paloka le kaimingi, onga e ka kaunga koe au mai le pule le kungu uia i lako le au whiwhiria. Malo, whautai. Ia, e iso whiringalo whaalia le vanga lea vui, usau noa iei le ma whapopo tuai iso whiringalo whaalia. O e manatu, ia, sa no mai. Ia. E malova teia seta, ole nganga muni a lea ngai, ele na tia, o mai ka whapene, e na tā, wirele, i ka ke kalkalangoa i le, anga i ala tōlo i le sinia i le tanga nuenga lea ole a fo i ole komsina o whainga palata. Ole ua tau no tonua le li lo i le, maenga le sa o tala noa i ai, sa whaina whamtalanga i le ofisa. Ole whainga palata le nei le tunu, sa tauna whapawhala māku la whangongenga whakakia mai o whainga palaka. Ai o le emergency. And it's a constitutional crisis. Whapawhala umatu la whono, whao ngā na o le mea lai ka mwere whawai. Yeah. Very good point. This is it. Mafuanga on the constitutional crisis. Lea ko ye ka ko wa. O kanga umpala sa ka tenga mo le fa mo lengi. O disadvantage umpala. Ia ka panwai o nga ole ulanga. O vai ka uma su ka ina sa fai pandemic. A misa vai nga le nga. O fawinga mengenga.
Nga e pe mo foi ko le kulanga pe o fa kaya ile loita mai a como foi por mele le ya foi ya la yo nga fai pe ma nga i mai vai nga le pe la sidi a maka asia kanga nga wala ko masangi I'm not an easy person there for I'm not a yes sir no sir type of person wala ko mongia fai fa mai ko kele o ka yes yo sui fa kule o le melngi o lo wa kan ko muda you know aka ale challenge no le melngi wala la pe o le wi ngalo kalanga la ngai le fa ko wala challenge le nga le o ke qualify I want to like challenge lo wi e fa ka mo fia la ke se po lo ke mai ka usanga le po ka usanga po ile ai avangala o le wa baku ai fa pe mai le ai wa e ke le qualify ya o ingala guarantee that I will for challenge ngaka ia o mo ki ngoa ele qualify ila no melia ola wa ka kalo ye ole afo ole challenge lo melia ya fa ngwa ya fia pero anga fa pe ngai ole wa fia se mo fa la challenge o ya nga wa fa la e ringa afa kingola if I could open a fighting make sure o ku kai mi le o la ya ka kaloi o ngol ma fu anga le o fa se inga ngai ka ka ku la fo a fa sia inga ia disadvantage so mai ke le o lo fa pe onga ia fina ngalo la ko tu malo ma o ke le fo ngai ka le ele o e so me ai ia fo inga ia benefit ala ko ela o pula mai ngai ia lele a mioko wa fa pe ala ko wala u fo ko ama ma fa ku la fo mengi ia o le la u fa mai ila ngol ku la fo ngol fenga pa la ngol ku la fo ngol fenga pa la ngol ku la fo ngol fenga pa la ko we fa u mele o uma o vale sa pa ka sa o uma o vale sa pa wa ngalo ya o ko e ma wa lu ngako fa vai ngai lo ko fa ngale ngai sa fai so you have to be prepared to face the music when it comes to that time. Malo. Ele fez ele fez a oficina sauni, vai oficina sunga sauni e batuar na ile newspaper observer. Ole o ngofongei. Mo ma fa mo to mana tu palo talua fe sutasi. O palo kale mo usa mo ai bui na o usa mo masa o sosoni e sa o fai komiki, Ole la e fai la utala. Ole mau ku ngamba ko e mori mau to fa vai malaya asiata poniu mango foi lena la tuai el to ina moe il paroka ai na la tu le fa pe I forcala le misio fai malo le misio le pule il paroka ka minanga komisi e ke halu e ke kaupa e kusalava pe ke le entaitu o kuso le mo fongi mo makwa yo confuse le fainga nga fai e kom singa fainga pa ka kula fongo le before o le tala le na batulanga e rua mako sui nga lu media o sko ingo asia ka pongi fale ao marka ka re o se e inge kai minga yo o la ka fise la fi e la tula ya pongi wa fai e kala le kom singa alu e ran kusa pe ke le entaito ila ko ka usanga ai fai mai o le apalai ngor kula fongo se ilonga e kangi ka ya o kusa e fuangi vai kusa waru a ko au kupe mo me uma ai fa mai ai tu mai ai aru rana ka kare ke ro ka wasu e nga mariere ke po mo fo ro ma po tu lo so fasia ka au fale au ke minga po mo fo ro ma sia ka wa nga ka ngwa ye fa me sa inge ke waru mai mau ku ai ko su ngai ya ai aru ku ro ma kafi la kwalu e mele mana tu lo ti faya tu lo ma tu tasi le tangata ele ingofo isa pa ikea ele iai mai le va ai ko kele ma tu la uma la ngado te lo sa ma ko nyusila ai nga lu ku ro ile kai mi nga la ku ai wo pa u mana tu le sa tu ya kabu kaf ya ai su e sia kalaki ya pa u ro kabu kaf ai ko foi isa pa ikea fa ile pa election ya ai uma e ngo le ai se si sui ko ya ai la ko ro ma lau kafi o lo winga la utala
sa ka kaunga Stanley Crown no le official whainga paruka. Ma whapea mai a lau kafi. E ke le entitled. Pe o le mele leo ki kau ai aku le kau langa langa le HRPP. Wa langa ye foi le sisui lau tau ai atunga le tau tamu e foi fast. Ese mai le fionga ia bui. Leo ke vai foi le foi le mele. Le foi le tūlanga o te le whai ato se wha awhewhewhe au le tūlanga foi le pe o le se isa o le kau kau fi mai o le official le warn mai o official whainga paruka. But i le kaimi o le misi o le apalainga o kula whongo lea. O le lau ke visiringi, po se mele o se mea ngawhai kui la epa foi lele as long as e ke aru le HRPP. You're free. You're free. Walanga ngaru ere mako sui mako sak pa kia ia opposition ar kero kaimi ia asia ta Sally Moore. Ai nga sau na ka fia lua ngai le HRPP. O le sa ngo ngai vui ma sa ngo. Ale alu lo ma fo fa pia. O le makua le fa ma ongi o le apalainga e komisinga. Sa ia yo kula fongo awa anga kango ye faisao ele haru ya lo kafi no way Jose entitled ile mele anga ile yes alenga la kwaru sao ko yo le fafi kaulinga va o fafonga le fionga ya voi o fafi kaulinga sa le voi ele testinga se si ya kula fongo ngi yes o la ye kula fongo and it's just like pe ang school aqui foi ngale la kur fekko ai le ia se o testinga po aski o school aqui pem fengo kang you know because e ka ke kango le test le school aqui ngo kai lo la ia de ngau le uniform it's nothing ele ngali mai do mai yong ki wanga ka ke la ku apa la for school aqui o ka fai le yo lang fai mai pulo ke la ku kom ai o kala ku pulo va pe mai o long for school aqui sa e le mas se senga makula fongo ia they just there to card. Pa se longa la e o kanga kai ave le fama singonga o ngai o mai le fama singonga because longa luenga nga fama singonga le vaenga full limo le constitution ya ke a oia ma ko contradict ma criteria la mai le kula fongo fenga paloka ai alpha pe o le fai mai le vaenga lu o fa vai e superior le fa vai ai se ala le me o le alpha longo le fa vai i kula fongo fenga paloka pe fa pe o lai vai o le tai right al kanga Samoa o lai fai mai o le makai o le fesilila o le akongo ar kai mi e kau e kau kua an makai man mongkang an makai le fiaran from the day lenga makai ia fa pengi o lua se fulu kau sanga kalunga makai lenga lua ku sa moango foi ko sau e le mafailanga account mainga because that we have to take the broad definitions o le mongkanga you know o mea fai o le ke contribute ilo ainga malongu a le lau ka mafai restrict therefore or discriminated kanga kale ai ma fai la la ofisi voi ma la sunga loia mi hosfi ngalo o se to ai ma fai la ko kango se ko challenge la le o di ia wo ngi se e ma kai mi ngi ai nga iliko wa la ko unga le nga iliko la ko entry la ko entitlement na pala fu e come singa sei mo e ma fai la ko challenge vai le leve o ngi mea la nga le because le was set ba nga le president for the papel ya le sa fa mele but ele testing so asia ka le lo ki malam la le fa fonga bui no ingola ka fisa i New Zealand ele akwa ya ele ia even se kausanga skas la ngolo te fa ya tu haru Samoa o ia le vai le HR correction la fa nga ngai la ngo fo New Zealand o ke lo ala nga malanga kwa mantu te mina le ke fa ya tu ai e ke la o fa manga ngai le misio nga fa longo yo kadinga inga wa vifo ya asia ka pongiu fai mai e ma fai nga sau ke ai kusa ko nga me foi ai ku mai ai kangi kanga kaya o e pesu o e ai fa maungia ya sawila se me wa pa u mankola ngawa se ai ngale president ya laukafi ia ngawa ele president ngoma fai ngalu kanga kai le ya ko se kausang o laukafi lo fa ko ile ngofo sa pa ke o ai la ngi si sui ka vale fa longo mai ma fa fonga mai kami apa pe mai nga fai lo le laukafi he's been in parliament for however long fa fenko fa kanga kanga ya lu alela la ko tweeting ama ko and that would be another crown le ngofo sa pa ke le ngi mo kanga le ngi nga kulanga yes whatever makai ya ia lau kafi sa role ngofo ya New Zealand maybe o lai la foku pero nga ai le o meet me ia le nga le ngofo fo am se ko ko sa on the other hand voi le ka ke va ai uma ko men kuku mai ia nga nga fa kai ya ko ngwe asiata ma le fionga o le lo ia ma le ante o le vai nga siliona
ona o iri tatai. Ona o le whapea mai o te le qualify i le lipoti le nao mai. A upua e whai kuile e panga malimo. Le anga o ke le ngofo i Samoa o ke ngofo i Australia. O ke le o malamala mai kakangei. A au mai umangei la o fo mvoiele ke le Filipe a ufo i mai Samoa. Pe ufo i mai Samoa. O la kusi o ke kusi ai. Returning residents. O a ua kanga ka u Samoa. O le o le mako fale ma le mako o lai Australia ma pisinisi. A o lea o a vea o makanga ka e ngofo i Samoa, fiku nge kausanga. Ange, le mo koe whau maisi wha makalanga wa kulanga wa pena. You know, it's becoming very wale funny. A uoso mai no ka ua i ai alo ka loko. Kala sa tonga kule, ke ai lo ka loko. Sisi na eleko kasi pengu wha ngo kalango nge ile lo ia ile so. O ngau kai kai. Ya mai loia o umanga nga fai mai wa umanga ave o pepalele i o kai mi ave me o fa ma le official e ke le qualify o fa ele ai amai e me la nga ava pera ke e fai le case ngai kai mi ngai la fo a pe ke le fai case kai mi ngai mo fa ko le kausanga le e case ngai e o le au ngala o finga o kulanga po ai pangawa avakua e nga mai loe ane ke malama ke kalango mai ke malama la mai le bele ke kalango mai because o lo mangingo ai fa vai ai male kula ko la ko fai la ko mo pe ko fa ele ma fai ese vale nga fai ese nga fa use nga drafting ni policy pa pe man kula ko fa pe fai fa vale wa le wingo al fam kalanga le o fa kula mo ka we ko kausanga ka un no fu Samoa ko kausanga ka un faila mo kanga ai le ma se fa mo fa pe ko kausanga i dal kai mi ole ela ku tanga ngo winga a faia nga faila o Samoa mo fu Samoa ko kausanga ka lu o makai ka ko foi ko kausanga ko alwai ko la ban fa punga e o no ke qualify i lo le kar komunga o le qualify ma so se sa mo o a foi o ia a foi nga mo foi sa mo ile ko ko sanga on ko ya no o ia le mo manga nga achieve o so manga se ese email lo ia a ke fa mal mala ma ia pe a fa fa balea lo ngona ala una ki lo ia ile mang fa lo o la ofisili la vui wa lo esa ngo le puki le nga penga le puki le Samoa Observer yes ava pe le isa se lo ka nga male kuskala a le la we ka ngo le editor o ia iso fa mo nga aven ka pulko sei ko o ke mo ko fa un ngalo sa nga po ia iso fa mo nga po ave le lipo ki se le Samoa Observer le ko o nga a ko ia o ka ngofi fa le anga oi o le foi wa makayonga fesiringi ai lo kumalo pe o ngai sa ngol ka mi sola wa vili mai lo kumalo wa vili mai wa cause anxiety in the community and it's because of the damage lo cause le Samoa Observer and often it ka ko vai they using the word sorry and apologize is not enough. I mean lo ka u ka ale la ko se email la ko se email fa o ma ko ka warka o yeso fa mo nga because o ya kia uia o ko nga attitude e ka ka nga ave ko nga ima fa nga ma yese fa ko nga fa ma singonga malaya por laia por foi la ko ngi damage so lenga ko si le ila o fa ka penga malo kai ole pe ole nganga le na manche pe no mancha la wana le la male ericha ia o la ngonga le inga ia faisa la ko apology inga ia fa sa o le la ko fa kalanga le langa o lai fa fonga ia wa i ro ete tununga a faile la ko apology ile vaenga le longa wi i o kala ko maila a faila ko ke le fa kingo inga therefore
the matter should be resolved in court. It's quite understanding. Le wo mga ve ya le wo fai mau sa ngo mai le edita ole le asei ba ai le kamai ka ile ye fa sei fa kala ngo e nga makal ngo wo se li ku fa ya onga so kai mai la le ya le wa wa fai ye fiku isa bonge ya ole mongi la fa ale ai la se me kupu wale ole press misalo la kulunga kaya ilunga ole social media me se foi ole kaulanga nga print la kaula ole ave ai inga i ole me momua e seli poki makeli kala ngoa ma se kusikala ngo ya kusikala seba ya ya marieta ele se foi se marieta mas blanga vai pa pena so ele poki e kau whaalea, o le ripoki ua whaabewesi ka ngaka malkulanga benga o ngā. Ai lola e mga mian whasa o kou ripoki. And publicly apologize. Le anga ua kerele, le a whai o le mea. Inga ua wale ngongi o kele rose mea. Anga le ka vili mai ia ka ngaka o lo upare kumalo i sara whai. O kele rose mea o. Ia. Ia mana ukala fo langa whai ile edita. E oa ele kuinga i lungo waka e kongus pepa. I never authorized that photo. Because o kele do, nele ka ole aka pu e nganga. E kei mele o la, o kangaka umala o kikirwa peso, dan mea vui bu faida le wa koi o sule mai ele ole. And yet, o kangaka umala o mul famisi honga le. E screen umala kangaka bo ele ma. A scan ia me umala ba pia la ke anu kongole. Ia sa ungi ke anu fafo ia fafo mal sa ia. Ia pe ole langa ila ofio ale ile loia. A fai ele la ku ke kalimai ile la press la release o wa ngo fula kuna na kama ye para fala kai lava malo fa le atawa hei si vai ngo o tatu tala no la vai le tu la fono fa nga palo tawa ole ngasu le ai si fa tu la utala mai le applications o tu la fono le a tu la ikula e par malo sa se fe uma kanga ka run HRPP. As long as if I loa o le la run HRPP, you're safe. Ai ifi ai kele ngai kanga ka ia ku ko kasi mo isi por SNTP pe o nga isi apaki tautua e makua i monetary le. A le la wala tama fau al melo esa ngoi sa uni. Esa ole uset le ufaka o kole ala fua. Ile anu wala kafi. Yeah. Wah malam masak pagi ai oi kamai king fang ngau kami nga lai manino ele isi sim fai sa ko orang ia mai sim mongkang fai nga ele tai mile na le uti tala no atu wai le nga malanga ko ni usila right then ai la pulo o pa u ia sungan mo leo ia taf le ko ka bo ngile ko fa le pa malai o taf sa rani longa so fa tabu ia o wai ia sia ka fo man ko mai la ka kai no pa lo ka ya o ke kausonga ia kaf ai o ke anko ia asia kalaki lenga o mai lola ia wa to tangi wa ko su asia kalaki ia kabut kaf awa ko le o ma singa karunga fongo parmenge ia se uso ia kaf mo to fo mele e ko pa uma ia la wa le panga fo fai pure kaf ia saule uma e pa ula kaf ai sao ia asia kalaki wa fa o lo ke fa ya kusa usa mo e ke lelo man la manga mele o le ia ngala nga sa e ma fai asia kalaki nga ko run ile pa election ai le ma fai ka la ku ro ma la ka fi right then e la kula wa umara ingalesi o asia talaki le maurolo e fenga o umara ingalesi ko er sparoka o le kiaru le ala nga sa wa ilo ma la ka fi le ai ma sesi mo ko sa pa ke le se pa election nga fai mo mori sa wala ka fi kong now kusa pele ai se ka ko se mako i pa election ai a fa ye fa peare le fai mai ngor kula fongo ka kau ele entaito ele kau pela nga ya sa kau pa pe sa pe su ko su la sa ka kau fa pe nga mai le lilo le misio me nga le fa ko kasi le ka kare anga le HRPP le sa ye kongo lo fiso finga pa
Io o kamane lenga kele o right hand man le a kula epa. Awa makua miska ki uleta e ka dia pa ro karen keni. Yang konfit. Le la ua fafka ya ile. Awa koi wo to ya lo ma fo fauri casing ai ma me fa pia. Awa sa ka kau ya le misio ma office of inga pa ro kan fa pia mai sak pai kia. Ele yang fa ko suida. Ya, mai se sira. Mais se kaka. Ai pika. Ele popone le kia ia. Langa i loa. Le kiwa saulau kafiaru le icha pipi. Yeah. I all this time e maliu war ko far vai malaya asia ka sali mo. O fi ngau wala opposition. Ulang o. Ia o mea malaya langa fi ngau i asia ka sali mo. Fa wau mai asia ka laki. La u ko ki wesa pa ki ferma. O si fi esa pa kia. Ele ai ele o usanga o ngarwa ko alau kafi. Se ei mai ai lo ai la ko bo ma bo already approve fa ngua me o fa penga. Ngaka wasa mai ko far vai malaya asia ka sali mo. So ole pulang nga de ka o ko ye mele. Ni kioa ka fa ko me ele pisa ka o ngolo wo ile plan mo vui. A fa ka yo le wo. Wo ka ka fai faku. Wo ka ka fai faku. Wo ku pe fai ai, wo lango. A fi ko menga ka o ke ai piko silinga wo. O lo fa mongo le constitution mo le ma fa ba sa mo. Ila nga ba ka fa ka mo. Le la mo kwa fico causanga voi o que eu para mo ka lo que era o fico causanga e sa mo makua ku ia le kausanga vui sa mo ngai lo kausanga fast lo fa mga ku lima kausanga fast lo fa mo ku lima kausanga fast ala sanga fa asa la mama fa I mean especially al fam kalanga sa mo observer wala ko fa le anga el kamali yang ole la fionga ya vui e kamo e ole mai le usa wili le tulo tato yei wo te tu tanu familia o le saule usa wili mus pepale o matuale ese matustu singa peya esi sa sidenga o ifo sa wa fai pu le ta pipi kuskusi mai o tu fatu la utala o matuati ya le tamali anga mali mo ta le ya anyway vui tu la fa to le to sa mo utasi matou pale mai to tonu e avela fa mo le ku la fo mo vai nga fa pele ko te tau to tongi fa fo ai to fa manu constitution ma ko fa ka o ko lum ka o sa la so fin nga ol melna lu monia seta ol melna tauna yai lenga o ele te tauna sei tia se sa mo ai la ni tu la fono se skula fongo a me sa el mele ol fainga paluka lenga o la tino mea le fa vai ka kia ko am ka ko ma ko le kulanga pe ya wa ya you know ya okay ku la lo ai ile fionga le kai e pal mi fo we o ya inga ya make sure mo muai le ba engale le anga o makua i ya pe anga fa ku la fa fonga mai le afo le sui le fonga su kofia le fionga le la u le sile fia il kai no skulu masinga skulu masinga ai ela ku sa moe pe ko skulu li mai masinga kalu o fo fa nga paloka ai ke mo ko sui fa ko pe kope alcohol ko sa nga fa nga paloka ia laki e lo nga o ai fo nga o li nga ai o ki uma ngai ko inga nga ko e o ele vai el mali lo kilo ile a fo le kispio ngi kula fo ngo lo sunga lo ia fa pe fo ile ka uma lo ko fa vai malai pe fo ile ni nga fa ka kia mai ka si ka usanga ole a aku ka ka inga ia practice le ka si ka usanga ai le fa ka winga e ko ngi ko ka usanga pakakia mai le lua se lau fast food waso kasi kausanga o aku kanga kai milia ai ko sui ele HPP ku la fomo o le practicing ala lu se lau fast food waso ai o fucking o ile ku se lau male li maso no vinga ko foi se ku la fomo po pe ako pe fa pe ya ko ya fe le ko ku lai mai le HPP pa ko le vinga kala foi pe fa pe ko ku lai le HPP e ko mai foi e un ke u mai fa un ku la fomo o ile pape mai ya ka ko o ilalo ile sulu lima masinga
e ngo foi ka sa mo e wa ku ka mo suru li masinga wa ko sui fo ile HRPP i o se pink fo ile inga ia o mai ka ai o ku ole ele ai ole mele ala la fa ale siri nga leanga e mangingo a fa pe fa ku la fongo il causa il pa inga ngai ele fa ia pa inga ngai pa fa ile pa inga me ia fa mai la val kai no ko fi lau ma ku la e pa ma sa we la le wa ko mo mulia ole fa wa ku la fongo ma fa ia fa mai fa kingo kai bile They keep shifting the goal. Ole pa inga ne e pe un José Pioli. O whago kura whongo lea, wā whia kua i makai kausi ai. Ele kukuso mo makai. E kele makai e ngofo whawhoi, o ai sa mua kai miuma. Ele ka kaulanga whasa inga ia, ele kaunga palai kura whongo. For example, ai seaka. E kele ka waru ke ngofo sa mua ko kausanga. Awo lava longo maa singa lisi meo ia. Wala nga leki kausi ainga, e kia sa mua kausi. Whapenga po ya pongiu. Whapenga po ya seka pongiu. E leise mea inka fia seka pongiu pa fia rupaloka. Langa e whaima langa e sa mua kausi ainga. So se makai kausi ainga lava. E le kaunga fia kura whongo le. Mai a kousi sila ingai foi. Samoa signed the convention to, or the international conventions to indigenous rights. O le fesiri la ke vai ei, how can you classify yourself as an indigenous person of Samoa? Me mua, o oio Samoa nga e whangau mai mako Samoa, bla bla bla. Include ila ia lea, pēha whaape whae e sofa makai ia oi. Ngā saingi, my understanding is o le luafe marifiku, because New Zealand ngā saingi le luafe su lua. Ngā saingi e kula epa I luma o le o malo o whakasi. And when we talk about conventions, international conventions, e obligate a kungu e reflect I lako domestic laws. A fuala iei I ko inga treat ei makai. Ia oa o kele o makai. Fa oa o le suli o le ainga kau Samoa. Le treat ei I kula fongongi makai. Kusa o lea foila ua kangia mai ei. Ua ole ngia e Samoa. Ia kungu ua malo o whakasi. Nga ua agree o le lalako upholding ia right to indigenous kangaka ngu Samoa. Ai le ka ngofi treat whapea kang Samoa le overseas. So what makes them think e mawhainga lako ka ngofi o le ngia malo o whakasi. Au malo o whakasi reia. Like a kungu e mempa ia Samoa. O lea lainga malosi le stand Samoa internationally. And also we have a good reputation in terms of o kupe ie paro ko la kungu le developer la kungu. So ia ke au, it's a broad issue se ka kaunga va e Samoa going forward. Le whainga malo le akula I mai al fast, po waila akula I mai. E ka kaunga kau mawhai e vavenga sui kula whongongi. I reflect ai le genuine o le view ma le position a Samoa uphold human rights. Because indigenous rights is also a human right. On top of that, ele ka malo fa skula fa whapea. O le yanga re ngu umare kumalo. Yeah. O lako yanga kofi lako sui. Po ia sui e bako ngu umare kumalo. E kau whaaro ele malo. Le tonu awa e mai ale a taua la point lea. Usa me tonu le muna whai ua ia le whawhai wa e mai ia. At the end of the day, e pule le kumalo. Ele pule se... Ele pule mai si whai ioi. Le anga ora ka ngaka lea. O lai ioi inga i le kumalo. Ai le maramana mai kuila e pa maanga whainga o kiki. Mana tua mai. O tangaka rea e pe le o ngofo e whai, ngofo physically Samoa. A lai ko kū whare sā. Kū whare a onga. Ko kū hōr ke kele. E ke le haku le ngaruenga le ngā marikau kuanga. Ngai rore si makai. Ngā rewa ewa Samoa. Sala i le ainga. E kuna wele o le toke karua whana wai tele. E fo isi o lai ngofo I Samoa. Ai ifo ai fili le feinga mo kanga bangi fa penga langa ese uma fio anga o lo winga tonu na le te fai atu o ka o konga o mengi o sui ka pa ku pe le fai kalia o le kumalo ave i le fai kalia o le kumalo pule la to i le fili kanga kanga ba mo le kumalo langa e o ka o melia e a boy tai foi le melia o prokiki o anga por mu o le su e ko o por mu fa lafi pe su e ko mo le mau fa lafi pe ai ka lia kanga ka ele o aru lang vanga fa wale sa mia pusi and so me fa penga e a boy to mai nga ko inga vanga fa pena
Ai na o ni mana tu e batu ono lo Just in a piazza. Yeah. Just in a piazza. What the fear Clint Eastwood love. o sa Ilata hoilele for a few dollars more. Because ole winga la wa mchalanga. A fai se keso o menge o hanga ka umalava sala ko au fa kasi inga ia fai se kia ia ko inga kula fong. They should be jailed and throw away the key until they are rotten in that prison. Yes. Langa ele ke leo the damage wala ko fire. Pa leanga ai ia le tunu ule nei ai sao ia la ko fainga pico mala ko fainga leanga. Me ngau fa koi o fia Clint Eastwood la vai le akaranga or a few dollars more. O lai se sila fonga le li ia vui ka ko fa mo le li ia mai le kaui mo la ko le le ai ngati au mai fo le kaui e sili ako mo la ko ele anga o le wa sila mio sa mo o la vo wa ai fefe le anga o le vaenga le te wa tu tu tonu e me si o pale mi fo so la o le male to man vang fa yet fast o le makua kilingia o le whitewash le bele wa tu tonu yes so o le mafuanga la e yaku le pa ka fa mar kokola mare pelenga ai yanga kamaia eso con fiki e ka mo fai awa ia in taito isi ka ngaka po ai lava e awa yo e la eli fo ia por ngu mo langa fa pena ina ia fai to fiti ai awa to por ka mi ole to mo ko fiki umanga le ko por ka mi ko ba ko ngai ka o le foi ka ko suinga fa penga le skana ele kapel le fa kapel le palmen au fa ilo la fola nga ia ko nga mera nga ka ko kalongo nga ka mi ka fio mo ko nga me fa volvele la du fulu ya o le na me ai si vai if you see a point le finger nga iskanga esa o al point ka sila ka kanga ai ko rule sa usa o ala ko wala e afu ele mama ko ele o mama i be ala ko ki faia you know they are trying to pin down the other person ala ko ul mo kwale mama i begi no ya ole nga bo le pa wala me e to pe tai le tro ai let pula la var ko nga me pa le kai ka kala la ko o la ko uma wa la ko iloai o mo kwa a fainga la vai la ko il melngai ya ole kai mi arngai o fa mingoi ole me ya no mangela le ya wa ku lo fa nga malo foko ya ole me ale ka wa ya ile nga fa lo ba kai mo lo wa no ni bai ole ya wa nga vo ile le avo le misio le va ya le la wa wa ile ava no ta tutte paso ai ni ya le ula to usu ile va usu ta ya ya ta i mo wa alo fatele atu fa tai foi mo tatu tai mi ona wo wai tu foi le ma au telefoni le ta te so tai e ole alo fa mato titia uma ma pe ai fa tai tele a tono le sita to so tai nga ole asekile ori o tatu so ma tu langa fa pe na ai bo ne via fi alo fatele atu mo ele tu le via fi la ufionga ya tatu pa pena no fai God bless ya amanu le tu no se tu sala lo to ona ya fa magalo bai mala fo mai pe ya ya al ni tai ya la to no masani lo to so mai tato tu Samoa paso i foi lo fa so foi sai fo sai qua ya o mai al tatu fa tan no ngam le fio ka ya vui wo mo tatu taimi ka so lo ni ale o to vai me le wo ka so lo ya ma to vai wo ngo ma na tatu ha fio atu ai la so fa na le drift ya quitting le ya on tatu fa si foro la ia le ya o le tatu proclame le va ngol fiafi o le aso soifua o le tina matua ia fua lole milika le ataua se vao penle ia a toanga le nei o le iva se fulu sarvaru sumariva valu se fulu mariva te usanga o le tina peleina po le tina matua ia fua lole milika le ataua se vao penle o le tua I think I know her.
o le tua ale o le tua fine ia ana Bentley Fredrickson ia I nei I Palos Verdes famulianga ia pe famuli atu la sofanau se o tina o fualo le milikali atua se va Bentley e atoa I lona valu se fulu ma le iwa tausanga o lona soifua ia maua pe oe mada le tino malosi ma le soifua maroloina le ngaro lava o I talosanga lofa anga mai lau whanau o au grandchildren I Ausitalia, Samoa, New Zealand ia e mise o Anna Fredrickson ia po Anna Matom ma le whanau ia I California, Palos Verdes Estate I LA ia mo le toi foi ma tolo whaanga ia ma le sunga le loia ia sauni seleni ma se foi le sunga Godfather mo oe le tina peleina o lai New Zealand tina o le tofina ia ana por ia ana lai New Zealand ia pe fila le tana le ma o foi ia fa ma o ba ai mas ia o lo mo wan malos o matua foi lo soifua fa mo le atu lo wa soifua longo winga I birthday o I New Zealand ai whawhangai mā kou e Tommy I ngai ia lo whaangana mo e tina ma so mai vitusanga Ryan, I believe ye tatou do we have notices wha mole lava o tai ao for LA tomorrow le tatou wha moi LA ai tau tele atu inisi tatou ai nga fast wha lauilo yeah, there you go, LA, Los Angeles. Ole ai nao angeru, sao rua le ai o te volo, a le urua ko se fe ma wa ang le utatu le ai o angeru, e longo fiala, teni angeru moi. E longo fi, a wala o le nga vau kuia, ia Sin City a oru. A sika ko vai la pe vau mai angeru, a fa pe le vau mai angeru kai o longo winga. O urua yo o Sin City. Tatou nei LA, California. Ya o tatou flyers na watu mai tite yu. Fa matalang o tatou fa moi fai ngai le David L. Baker Golf Course. Na I Etchecker Avenue. Ele address na tu na tu lunga. Fa so tai ia tamai tai ia nei te mi tai fa pele fa tua ia Marion. Longington. Ia I numero wa batulunga. Ia pe sao fo I lau tickets. Eli masuta la ai mamafa la tau maftanga. Malau vainu. Ese mai tama fo I o vai o ngiva. Ia e available fo I wo e fa tau. Ai suatu matala to au le so tai au I se tai mo le uli to ai tau nu mai ai atu angol matu fainga malanga. Le fionga I le fasina to le fo anti ai lupo te lobo I lungo le e te nei. Fionga ia au mo to vaenga. Ai mai se te tai fasala lau ia Hannah Schmidt to ai tau no mai le so tai au a to ai lo leo le matou crew ta to te filo ai ma LA I le po a tai au I le afiafi mai le ta o le fitu le po se ia pa ia le sifuru ma le lua I le turuo po mau fa mo nai le so tai au ia le tele le malanga mai ia e kuku maka mai ki ufala fio ki fio mai ia fe lo ia mai tato al balanga le so tau per suga ka sta mi ti pai ele pu eleta pai al filipino ia ga filipina le suga ia ka ia Ryan ia ole kasinga fa ka wa tato o fenga wen e bixia ia multicultural o lo mo wai ia tato filo ia le so tau ole uma to I le hotel le Double Tree. Le matou te ia I Hilton Hotel. Ia mau te ia I se ia pa ia le aso sa te foi la ia le Victorville. Ia ai mo tatou le Bay Area tau te wheloa ia I le aso to na I le tai au I le taimi ua atofa. Mo le te tala alo ia o le tatou matawhare fo. Ia le whiula I foi marikeki. Ia wa o le keke whaasoro la wale atuanga o le fast lima tausanga le nei foi. Tausanga tau te wheloa ia la I le tai au o le aso to na. Ia o le Mo Samoan Community Method Oregon. Ia whaasala launga le tu ina tu mo o tau. O le awhaia le tatou whanutanga I le aso sa nei lua sumare lua Iuni.
I le fitu le fiafi i le hall, o le lotu aso fitu SDA Church Hall, i Antelope Road, White City, Oregon. Bala au atu ma whalor tele, i tangata nuu Samoa o lo no foi Oregon, ma Portland. Ma nisi sa se tete lata mai e su mai matala mai au i le tatou whanutanga, le ama tele ma le whaalalo sainia, ia e le sunga ia loli, filituna, tomata, Taitaifono Samoa Community Medford, Oregon. Ai ko le sunga Samoa le ia loli kama vo ka ko mai sa ba ia. Oregon, Portland, ia Medford, Manisia, pitonu le teletane tau tuana e mautou. Ia le whaino inga le nai le aso sa nei, ia whaafso taifo, ia le Taitaifono tau te whino iai. O le wha moe le nai to ai tau nuu le aso wha i nai Medford. Ia ai to e sa mai le aso valu o Iulai. Ia pe ona tu ina tu le atale nau tu ina tu lunga. Ia ona mātou malanga la i e Seattle, o le wha moe fo i o Seattle. Ia o le aso iwa, a i le aso sumari tonu. E fo i la le po fia. Si uma toi va ia tu update le tatou flyers mai e Seattle. Ia wa fo i fai ngā malanga. Ia ma le tūlanga whaai u o nei ai e California. O le aso rusu marivalu o Union Verso 4. O le tatou corporate, o le dina le wha mawai e celebration dinner. Ia e tau te wha mawai e fo. Ia masi o tatou tamai. A ai pa ia. O Victorville. Ia wa muti ha fo le tatou mafutanga ma Victorville. Lo umi le tatou tai. Ia tau te tau mawai ai. Ia. Ngai ka ko fans uma ia Moreno Valley, San Bernardino, o nisi o fo isi pitonu na la talata ina i Rialto o ko fe ai lo ka aso Monroe Takanini Clinton o Barstow Mangeli ia su mai fo Papakura Pei kura tua kau a fio i fo tatou fa mai ai a fai na ia la ko ke ia ni fo la vai tau ke po le fo isi tupi ai fo ko fa tatu ia wala va fa tau sau lo la ia po sau lo fo e fa ali ai lo ga fa tai ia e tau tu fo se tatu o nanga ia ma to malanga lo la ia le Seattle ma to to Utah o Utah la vai ia so ator se singa fu a mai le so super fa ga ile so super iva tatu te ia Utah ia ma fa mo pe fo ona ia o nisi na tatou whaalau loa tūlanga fo. Ryan, do we have our fast matawhale? Yeah, the other one, yeah, fast along there. There you go. The delicious and tasty Samoan supper pre-order. This is for our birth. O le tatou whasisilanga lea, mo le tatou mafutanga I birth. Australia. Western Australia. Yeah, o leo tu na tulunga tatou flyers, delicious and tasty Samoan supper. Lusu malima tala pre-order and prepaid. Numero nau tu na tulunga. Famole mole ia o tatou menu matulanga uma fapena when o le aso 5 o Iulai. Mai le suma lua ile ulianga ile lua. Pick up ia ile Tattoo Community Hall, Belmont. Ya, ole tattoo tulanga na. Ya, I say you fai kawa kuarisi ka ko fasi silanga na le famul bole Ryan, you can put it on. I say ko fai kawa ku I. Ya, ole ale paia ile foi ama pulito. Ba ufa tulo watu hawa fai kata o Samoa ole mamala. E le eisi tau tai e toi whangota sangora mole iai ua ta oto ai o se ala o. Ua iloa tama ma ainga o ainga fo I mana tu tama. Ainga tupu, ainga nofo, ma ainga papa, ainga fo I te whaiwha. Na ile ite ai le malama e le tala play. Pa ia fo I a pule me tu mua I tu au ma la taua ainga le tai mre va a fonti. Tai nane le pa ia sua mre vai whanua fo mai tu langi sa ole misale mua mre rauniu na sa lua. To or for ula tamar no tele to low lava
o le fitalaiga Iesu i ona so e tasi le mea o te iloa ai o so moni outou o lo outou no nofo fealafani o lea i le ava ma le fa'aloalo i te tauai matou te fiafia e fa'ailoa alo i atu ai o le aso so kikiroku le aso lenei le aso lima o iulai loa felusu ma le lima ua atofaina e tatala alo ia ai pe officially launch ai le matafale a le Fast Western Australia Birth Ainga Incorporated. Le aso lima o iulai loa felusu ma le lima o le saunoanga autu o le aso o le a fofonga ma saunoa iai le teiteifono o le Fast Party so le aulia le mali toa o la te bao le utea. E amateina le tātou proklame i le tasi le awauli i le sauninga lotu a mai a le saunoanga autu o le amateina ai le tātou tausala o le nei whaamoemoe o le awai ai na o members ua lesi tala whaamaunia o le asosi whapeai a inga mawo wala auria whaaptai te lava tō wha au tauatoa si tia e nari o le whionga ni te whono. Strictly registered members and invite only. Ia, e tūlanga le tātou whamoemoe le nā. Ia, mō si o tātou Fast Western Australia Birth Ainga Incorporated. Ia, o le tūlanga nā tātou whaasisilanga. Now, se whatula utala lea tātou malolo ila ia lea whaamalia tui nei tātou Fast Ainga supporters. Ona o le mātou te malanga mai Amerika. E lo iso mātou taimi e tau print out tai nei tātou whaasisilanga ma whaalina. So therefore whaamole o le ali miti ei tātou notices. Whaamole o le ali miti ei tātou notices. Ona e ia pe whalau tūlanga nei. O mātou le travel. We are like on the road. We literally e reise mātou taimi e tau print mai ai ma ingi whaasisilanga whaapenei e pai tau whaitau Paya on advantage le whaikako office ai manukau. We have all day e oisi fo vai e fatu ata send mai lava to low we le fa e fai fo yo le nga a le ngai. No winga la o le tele ala time. Ta to show fo. O no ta inga ia va ku kala oko. Ma ia va tu langa ma fa tu langa ma o tele fo ta tu fa tele no na le ta tu li fai. Ai paule le vaenga tau o le abatu. Va send mai. Le flyer por melia. Fapu. Ma o le a post foi lungo tau te ia. Kau fa share fa tasi na ia lea. Tatu ngal lue fa pena na ia fa manino foi le tulang. Awalang mo ko nga melia. A wo le launga notice se kako. Ai wo le her fu nga kako wa mi. Ia mo no winga wo lava. Ia ai olo ia fo ile vanoa e tu o ilunga na ia matou fa sisila. Anga o tau sai mai fo ina committee e ta pena le matou o tu fe. E fia fa la lo fo ina la tu ta pena a war community mo rika. Ai a fa pe o leta pena po fe la e o fa pito manu ya tas fa maruru so si tatu ai na fast po fe la. Send your flyers in. Fa mata la popo a mai tu langa o key key information when where what ia fa pena ona mai lea le a share lu mo page tatu tau ya e mal Blue Wave TV ia ka ko fa share o lo lai le fo itasi le sungari ato o lo ia holdinga fo i se page fo le ale fast worldwide e la fo mai fo ia i mata tau fa share Iyo. Ya walanga e te auto no mai fai kau ma. Ya sometimes au le fai atu. Ya o malo si fo tau. Ya. Tau fa tili wa ia ta pena mo tatu proclame. O mana tu va tu fa lo e tele tatu fa silanga le. Mole la. Ya ina ya ke mo ko pe mai o ai si o ia fisi o ia fa sa vali o ai le. Ai o le nganga na mari fa lo fa lo atu. Ya el tatu proclame. Ya tau ruma. Ke sulua. Ke sulua. Ia.
Tato whailoa i vai asfau, e leisi tato tau te ia i le soa tai au. Yes. E la ia manino maramala. Yes. Ia. Awa te loa ia sketo masani ai wa left on i nai o. Ia, la lai okay, but o le asfau le tai au i nei. E leisi tato program. So please stop messaging me and us. Bangau se me ka Se ua lava. vanga na se breaking news important. O so loka ko lungo telefon. Ka ua fon ka pura ka fenga bui langa lenga out me ngasi. Ka ua me ka karangangi. Ai ona ole aso tai au. E le fitau i lava stato proclame le fiafi. Ona o fa mo o LA le aso tai au posiva. No inga tare fitu la e matanga. Kaua ele kuro po mau. Kele sau no mas TV pe va pe. Ai si vanga na ye ni tato breaking news beforehand. Ia ona mo wale sina o totonga mo o tau. Ai mo ke alo fa kere au ko umara. Yeah. Ia, tau walu ngai fo i wa o pe wa ruke lo pe mala mai. O pe ko fa. Ia. Atu fa. Ia tere le ia ia. Samoa. Soifua ma ia manuia. Soifua alo faku. Ah, SMI. Manuel hatu o lo fea i au kila di usila e tausa i ria di la e Samoa mo so se fatasi. E ala i alo ala no ese wa mi tiafo fa pela e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le fele o loa i au kila ni e te marituina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse mara Cape Town i le Malai Valley. Le e Veni Pacific New Zealand. Soifua manuia malalangi ma. O loo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua whai wa lima whawha. Le quick freight o se au nanga vave, to e whaatutuaina. A wale la foina o la container, po so se fa modi e wa inga I Samoa. Fa so ta iwa au I o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa tolu tasi. Po le over se lau, fitu iwa lima, tolu fitu wal. Le quick freight, au nanga vave, to e fa maria lutu. 258-638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV.